icyapa cya Kibuka. Enyuma ho twizire nitworeka amakuru agudayosiisi yambara ryo muhondano na Peter Kibuka aha witake rukushangwa cero muri bireri Isingiro obwa hateze kiremere kushoboroka. James Tweheyo uri umushugana sawa ba RDC habwa burenge rw'izuba hamwe na Fred Bamwine uri umushugana sawa ba RDC habwa Kampala Metropolitan batahiro mu Nshongezi aho Peter Kibuka yemeserize kuyabikize Father Kashambita karye azakasamba kikirizana nawe twatustamira akakunguka hariya akayine munywani wene bakandi bamwetaga namfa kikirizana yagira ati aba bantu bangangize munonga kandi itakari yawe baza kutwara so itakeri ndiza kuguma ryeterwe dayosiisi kibasa kuyamba itakari yawe likaguma amazima gizire kuzero kuba nyuma yo kushanga ngo itaka rya Kibuka rya birendi yatana dayosiisi akaruguza Deogracias Bangobezire aha birabera na bishatu byo kwezi 12 mu mwaka gwa 1996 kandi yahandi ko mu ndagano kubezero wagura harukwatana na dayosiisi mu rugwizoba wakani impitira kimwe ahariyenjerwa abafaza abo kubesha region bagigamba hafa hari ibari nuko umwaka wa 2010 bezira katangara banyuma yo kurura mu Kibuka ine hitaka rwagatiri ya mugurize hamwe n'ya dayosiisi beziro bwiro bakabatwire nakore sitaka ya dayosiisi arukurisizamo aho Kibuka yisiriza paddock ecyagemeserize beziro kutwara Kibuka mu koti baganda jura Kibuka faza presidency shabe fa John Baptist kumusime tingwamanya by face Vincent Musimbuzi Arosias Kasamba Archbishop Paulo K Bachenga ko banozo mu koti utekamu intongani yawe ugira utabantu baraba bazuruzi banje konka abantu bona byashoma hari staha ba father byagamba tine father yapiyari mu koti bakomisha n'abagerezaho kuraza umurobwe barukushaba ba dayosiisi zo kurekera Kibuka kataka karya heruye cyapa konka byarema icyakadiri Kibuka ayine kibanza cyuko yuna kikuza giptizo cyanje akaba yine kindi kishe hari yahife nicyo yaturize mwenu ecyari kurete nduru ibyo kubihuyireho yaguruka tinzo bya public by'umukora byanyaha ubundi bakabine mu bezire abo kwikirizana kugumiza mu kuremere kandi nebija kugaruka mu Nshongeza habirabirana nabyo kwezoko so ebirabirana nyene njya kugaruka nyo cyantware birebi byona no ku verifying empapurezi nico cyantwara nico cyanje ngombaho bwirobo niza kugenda nzo murandizi niza kugenda nzo mu UPP seba kuprintingira byapa niza kugenda byone byo survey yanyu report niza kuba nyine copy nimbirebamo nanyesha bo bwenge bampabure ukunde yije nkahabarana nimwe ibiro 24 byo kwizoko aho bwa TV West nda Aidan Bataringaya.